بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة خينيا خن فيديو تنيتنا أركتن الرقا أكما درانو اتجرتي أمة خينيا خن تفسير إساني هرمي أكما سنتقا كتفسير اللي قراني شيكوتي غنو غمس جرن إساني إسان سنر غمنا نموت أنكو تكو وجين غمنا رفنيتين ميمال قرائي سجرتن جي إسان غافت جديما هندلين غافتو قرانا نما ميكا أكا إفجالا قبن جولي بادية ماسيس بادية هنجر وري مقالا إسان كان غيس هنو نما توقيتها خانو قفا جرال الخا تولفتي تاوغانا إني مقالاتي كو تكا غيس جرا نمني برا هندي بادية جرن تنافو إن شاء الله مي هندامي تكو تكو كيسا غافت شيخ مقام كيسر إنجو مقام كيسر نو فهمتني درسا ميكا أكا قراسفتو نو فهمتني قرآن يجو قرآن مال التهاجم تنأمه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونما التهاجم نو جولين ودبا مقام كيا شيما مجمع سيران أنجاني جولين أمان كيستا قراس جيرو نما دبا أفوري أولي كيسان جرا ورق رئين برا يا نما دبا جا warri qara'ee hanga tafsiiraan irra qara'ee na biraa yaa'e nama dhibba ja'a quraan irraa jalqabee amma immoo nama baadiyyaa keessaan jira amma nama dhibba ja'a fi nama shantamni gaa quraana alif ijoollee yataamaa faan tan abbaan bituuf hin jirre baay'ee jira hedduu nama abbaan saanfaan beeyne faa jira kan yadha saan beeyne inni moo haadha abbaan qabu kan inni qaraayisu jiru baddaa lagaa hundaa na bira dhufa jiru nama dhibbaaf ijoolleen hangi sun hanga nama soddomii takka ni gaara yataamaantu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أما بريزة كينيا قرآن كان قال دولة ببوسو قاري وقا قرآن كان وبسم الله أنا بماجر أما قا بريزة كينيا خطي أنو مي مقا خيسنو في متن جولة ميقا أكا قبضن ورى قرآن أتي بادية تقراسو جيتا مقالاتي تكو بادية قراسو جيتا مي هو مقا خيسنو في متن جولة ميقا أكا قراسو جيتا متن جولة تيكو يتاماو ميقا جرا قبضن هايا بسم الله الرحمن الرحيم gaarii dhawaan gaarii nagaafattanii ijoolleen nuti barsiisaa jirru garuu nama dhibbaa afurii olilleen juu hangas numa geessijeetii yaada garuu immoo tan nuti irratti amiirummaa qabnu iddoo garagaraatti nama goonee fi nama bakka bubuufnee fi to'annaa hordoffii goonee ganamaaf galgala irra yaanee laallee quba qabnu wajji nama humaaf oluu garuu akka mataa kiyyaatu dhuunfaatiyyatti deebi'etaniin barsiisullee nama dhibba afur jalanni deemti. قرآن قرآن قراءة ينجر ورين أما قرآن بوسني قلقالني تكشو أنغا تكشو عالم الجيفتنو أصول جلق بسيس اللي ينجره أما مي قرآن إسم قراءة جرتن كنا قرآن ربي قراءة جرتن كنا بادية خيستي مي سغلي أكمي قراءة جرتن سغلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين akkasitti maqaan kiyyalleen asad sheek ibrahim sheek adamoon naan jedhani jazaakallahu khayra wanni isin gaafachuu barbaanne xiqqishoo rakkoo wayii tokkootu jira akkuma barsiifnu sanis ta'eetuma xiqqishoo haaluma barsiisu jiru san keessatti waan tokko tokko kan qunname
ijoolleen tun tan warri isaanii harka qalleeyyii faatiitu jira isii saniif kitaaba quraanaa rakkachaa jirra rakkoo kitaaba quraanaa qabnaa jechuudha. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عم قليب اسمين نانجن عمتا دي دملينغا إراو سلمامانين جغالي إراو شيخ عم قليب اسمين نانجن جولين دبشاني يول نجرتي وتانين متاقي جام برسيس يرافر على جدو baadiyyaatti karaa isaa jira. Rakkoo quraanaa dhabuudhaaf baay'inaan qabdi. Yataamaa baay'attii tun harka qaqalleeyyii warri isaaniiti. Akkasitti haajama kitaaba kana rakkina kitaaba kana guututti ni jira jechuudha. Matni quraana irraa qabne hanka matni hadiisaatti illee jechuudha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقول saa jaa'uuni geesse saa jaa'uuni geesse tilmaamaane akkas hoggaan tilmaamu عبد الكريم خليفان أنجان nama dhibba afurii waliin barsiisa. Magaalaa xiqqoo takka keessatti markaza hifziiti markaza hifziiti. Barattoota hedduu waan qabnuuf quraana fa'aa nu barbaachisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أمتى جافة دفعة درا قافة بافنو اللي أتلين نورت ترجم تجرتا سكندارة ترجم تجرتا. مقام كيا جمال شرف هارون نانجان قرآن ربي تيم برسيسا جرا أما وقاتك وقال مسينا جرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ما شاء الله مكانك يا شيخ عبد الرحمن بن عمر. شيخ عبد الرحمن
lafa fagoo irraa dhuftamu lafa fagoo sa'a meeqanii deemu? sa'a shanfaanii deeman garuu gobeelletti dhaabbattii aanaafatis daangeessina. Aanaafatis daangeessitan haaya quraanaa isin baadiyyaa keessa jirtan maqaan? Baadiyyaa gammoojjii hamtuu barahaa. Barahaa? Barahaa keessa jira. Hara gobeelleeti? Gobeelletti aanti dhagaa gaachanaa bakka jaamtutti. Allahu akbar. Gobeelle? Gobeelle. Allahu akbar. Akkasitti saniihu ijoolleen gaa lafa gammoojjii sanii beeki biyyittillee biyya bimmeedhaati. Iddoon teessumaallee biyyittillee waan kuftuu taateef muka jala qaraasifna manallee hin qabnu jechuudha. Rakkoo gurguddaa. Quraanaan qabdan? Quraanaa sin qabnu nam tokkoon lama sadii nama afurfaa goonee tokkorra qaraasifna. Allahu akbar. Yeroo dubbinu fitaa biyya san numa dhufna. Inshaallah. Amma ijoolleen teessuun odoo lafa gammoojjii sanirraa naannoo baadiyyaa nuti dhaquu dandeenyutti nuusiite mootaraan dhaynee quraana hanga tokko kan nuuf barbaada. Nuusiisuu ni dandeessanii? Ni dandeenya. Ni dandeenya. Akkasi bakka isin mijaa'utti fiduu dandeenya. ijoollee haftanii roole inshaallah. Amma mee quraana isin qaraasuu tokkan san gannuu waraanii dhageeffame. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ما شاء الله ربي سنرها جالك. آمين. بارك الله فيك. جولي ميكا قبل ما قابس جايو. أما جولي إنما لبا فرني جيس. نما لبا فرني. ربي سنرها جالك. إسني كاينا. آية مين تغنى يا أمير كان الله أكبر الرب يا رب القرآن جرحنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني مقانك يا أسد نور الدين محمد العنجاني. بيجتين جتنا خيجتك يا إيجا قرودين مخنا مجلس الرا بكسلات إدو برانو راجلول لين كينيا أنا فوق بكسلا جولي برسيسو جرو خناتي براتوني جولي ورين قرآن قرآن هدولا تجريجو خوني هدو أرانتنا بعد جا خيسا جولين إشتي براتو لما دبشني أولوني تا ما خان أتي قرآن 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 أما وني أتزلافه تمام. غرغر كتابة. كتاب ما فيه. وان براتيني. كتابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. ما شاء الله أما هواسنا خير ورد الدنيا رجل كان كل ورا الرب وانا أنا أوتوري ولجمس جلني hanga tokko mee qottaa gamana jeetiin ulamaa'ii tana warra quraana nama qaraa'isaa jiru kana warra ifiifillee gartee waa baratu kan akkasi gamana fidee quraana isaanii kana gaasitti irraa dhageeffannee amma yoo rabbi keenya taate dhimmi islaamaa quraana nuti finne kana warra amma sagalee isaanii dhageenya kana quraana 600 akkana kaniinan viidiyoodhaan
warra quraana nu ergee gadhiisee jira sanirraa hundi isaa bakka bakka qabaa. Baadiyyaa sanillee gartee bakka takka takka yoo dhaqnellee bakka hunda dhaquu hin dandeenyu waliin gahuu hin dandeenyu yoo torbaan tokko keessa teenye malee aanaa 49 waliin araddaa 49 waliin gahuu hin dandeenyu yoo rabbi nu laaffise bakka sheeyni keenya naannawa gartee fadhiisittichi aanuu gobeelle karaa kana jee san ijoollee naannawa nuti dhaquu dandeenyutti aanusiisu kitaaba haga tokko firii meeqa jettan firii 70 taatus 80 taatus ni kanninaafi warreen amma quraana isaanii dhageenya kana gaa afaan gogogaa gadi hin dhiifnu quraana tokkoof ilmallee taatutti kakkannina warra kaanis gaa tartiibuma saniini quraana garii amaanaa itti goonee viidiyoo akka kaasanii nu ergan goonee itti kannina insha Allah amma yoonii fi quraanni as jiru yoo nu dhufee jara kana tashji'a goona kaa sheeka tokkollee taatu qullaa gadi dhiifnu quraana achi jiru jira mi'raaba quraana san nu gaffida akkuma jennetti warra gartee quraana irraa dhageeffachuu turre kana kuno asiin kunis jira firraa waan goonu wallaallee isaan kana keessaas warri quraana irraa dhageeffachuu turre kana dhiroo badhaasa maal goona jennee gaa kitaabuma quraanaa tokko tokkotti kanina jenne akkuma san isaan kunilleen kitaaba ummanni harkatallee hin harkanne akkuma san warri nu hamatees ni jira kitaaba nungeenye maaliif nutti fiddaa jedhanii isaan san dhiifama nu godha yoo rabbi je fuuldura isiniif hinnaa jenne mee walii qabama quraana rabbi kana isinii kanninaa dhiifama nu godha innan haya quraanuma nu kanna afaan salaataa wajjin jedhanii amma inshaa Allah kitaaba quraanaatii fi afaan salaataa hirraafi isin warri quraana gaa sadaqattan quraana keessan kunoo jalqabnee jirra reefullee warri fudhatees ni jira ammaan tana quraana keessan jalqabnee quraanni kuni baadiyyaadha bakka inni deemu isaan kanaaf tokko tokko kanninaa ammarraa hi jalqabnaa maqaa yaama assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kunoogaa akkuma isin laaltanii arkitan kana ummanni keenya warrummaan quraanaa tafsiraa qara'uu ture san aduudhaatu kana nu godhe maddittiin irraa siqaa kunoo as jiranii kitaaba afaan salaataatis nu kannaa jedhanii ni dubbifnaa hoo nutumaa nu dhiiftan jedhanii kitaaba quraanaatis kannineefi warri kitaaba tafsiraan harkatin arra isinii dallanne jedhanii mee isiniif araaramna kitaabuma quraanaa qofa nu hiraa jedhanii akkasitti kitaaba quraanaa kana isaaniif hirre maasha Allah du'aa illee isin haa godhani rabbi isaanirraa haa jaalatu namuu quraana ol qabee jira harka warri quraana arjoomtan rabbiin isinirraa haa jaalatu sheekotiin teenya ta quraana tafsiiraan harkatin quraana kana yoo nuu kannitan isinirraa guutamti jedhanii quraanaa fi afaan salaatas akkasitti fudhatanii akkas egaa aduudhaatu kunoo jammaata kanallee harkuun nu dhorkaa jira insha Allah rabbi isinirraa haa jaalatu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu